mala nate nas ner mala Kenya dio je yoba yendial Kenya manda manduna shankos nyak shangat lan rakiya ner mala Kenya kene dial content barach me badling okay dio je mal yen gol kun dial content yenten da mal long Kenya barach ka kwi Gambela si kon Gambela ne dio jen wale si ngwana kon ke use kon la use no rishi kulunjok ka nyak zone dio je chana jangaji na mo ci kon ci ko korun de ko wan tel mal rewi dan ke Gambela teram ku yer ku bar tel bar be re nori barai now ci kon te ka mal mi chananel ci kon mal mi ci kon en tam chana nen ci now shang ne ka gok na jor ne ka nyak zone a surprise me dit you know ko ke shenkel karwade si Gambela ke liu si loy na teted you know ka sha Gambela sha jer yok ko korun dangwan ti liu na na shang tel long you know la kon rai ko kwar ngum shika na gor no bika mat kwar ngum shika rai ke kab ne ke jama kab ne kon ten te ka kuma ka Gambela ngum shika rai ka kwar ne ko bikan shang bikan ager duno la gu ken go malat ko na yeba ko rai ke runtu mal long no runtu wan ti jaroi ni shang ka kwi malka jaroi ni shang ka kwi malka chine kamrar men din malka kwi Gambela en telamal chine let ka berkel ka din malka telamal ena chine let wan ti len malka Gambela dan chine kalat ba telamal mi joiten mi shala slet mishwari de boy yo chane ku shaga mu kare ga yo balar no jinit logneti no katara amde neti de ka logdu no mi nakaneku ya de kan sina jogum la jena mo e mi jak no ka kan run ya le chana chuch chi kon chuch entam mi sha kwa dang raw sha ka wuch cha kwa de jidini sha ka kwancha ka nun ka Gambela te ka mu go mi chi tok ci loy ne dial eno chatet men ko la nyodi jene ko la nware men go jelu a very important ena rande jide de je la de lianga gwa ne te konde na ko kon ko kwar kon ye lara ken kwar kon ken den konte na ko kon kwar kon kenterie mandana loin kan wore te kada cha understand clearly no wal la time me kwa gad la pai woje rewi ka Gambela kan den konte na ko kon no wal kwa do understand go clearly mika shenkel karwade bi community wore kan community bar mika mat ka wo sha kwa dang rawoch karo dien kwa dang raw karo ke wich mite more than a million, maybe million people to get no can walk. She could do her, but Chaka Yoka Nero Corodin. A corona dear. Liu Nani Shang Terra Merit. Kawidian Kandangro. She wake a win me take a population me 1 million. You go no Bamale Bejano. Kaluka no one can't Queen and Dangro Corodian. Imagine. Nama shwaledi stupidity shwale door no more ko mi nyon ke yenero yene 2 million people both side nuari amani anywak and yet ke one day karwada shu yen widun shu yen berit ka kurmi na luton chine ngwan chik luton ka Gambela chine ngwan luton along a lot of people kayet chu konudan beger ke chenkel ko cha kon queen kwa dangro now make we na ku yana analyze ne ko la nori
chente ke gambele gu yero duni di ke yen doar wala shi ke yen doar barka doar wala shi ke doar ko min yon ke 4 years liu na ni shang ke 6 years ke 10 years liu yen shang ka sha kware aboje bi yen mal bi na no na tray mal wala mal lat ke gambele fake mal me fake she koni the one channel ka lose ka long time ka queen and dangro you know dio je kan yin and yala kontin chiriar ka kan kwarte nyam biko wi long ka cause mi cha jojo no ne den kontin gul na nyu ka kwar nero tete nyam korodien boat bana liu ka kwidien ka run mi sha ka wuch den bana lo take a red kel mi sha kon lar chalar no kwar mi jen nyona ngume sha naka ngume sha wuch you know anna mo cho joy ko la kona lar no sha yiran cha de bat mi mo chuang la thok ramimo mi cha garan cha je de na du no de je wuch tana ga chuang ko de je wuch ala bar shi kana mo ka nguk no wal mi te ga kwarian mi shi mi jeng mi shelat mi yer neken la kana nak pangin kan ba no amete ngai kon history ken mi jiram la history bar la ja linge you know ene bari ene shi ideology ki idea da na waka kai chechetin la kana nak ba ene mi teje ka you guys will know mana take a bar and chakula wonder long ka ta me mi chika mal noko fully china chika wona ka nur zone china binje na wona ka nyak zone you know ka china liu ko korun tongwan wan ka ba ne you know bukana ke bomni yat kana re na kana re torbieli kana token dial you know she kono you forget and tama ka shankel karo ada ka wonye na dangraw karo dian men de tinjane ano shi mal bere we dan che jek chi loina che tet ko shi mal che bena gambela you know amugo alungu no community dangraw de ka mat ke community gambela da mat la tielan to ka gambela miliuna ka jamani sha understand fully ngo che te kanere ko ne te gambela te kanere continue wi ko kwara limitu kana kwa Dr. Galwa Ronjel raina mo te shi kan da long konta machine and power take ka power ke liu take dan ke liu ja ka taken te kon where I say this before ka korun te chu rundio kirun wan chelar no kan kwarati malar kan na ka konde konnak kan de kan ka power malar kan na ka konde konnak by any mean de woni riem dan widien enji telm de lel cing cikin te ka power ajen me guyina money 80 million people to gambele ke more than that te nyon ke kwadang raw korodien ko korundial ka tele malar kana liu na ni siang mite mi ci to ba ngonje ten bi community bar we na ne nuare bu nuare we chane na ka bar jano yo ba wan kwar ba je ku telem ba kwar lat so mi nyodo di che jogo ne kon dal kon long ka kwar dal lon ka kon ka je la kon na guje ne wa keneden kon en bi lele be just solved. That is true, but cha community cha kon de full for that long, you know. Allow na ka kon ka quick kon manaka na. Let me say this: ran la liu ka we do ko take a kon matar ka ne je ba ko ngaji ngumu che liu ko ter ne dungwach bujin kula hero ba ji kula kekeje ban me liu kam dom no ba ke zero benefit telam benefit cha ibla ka no jin liu ku nuare ke liu ka ku we beje la ngono jinu biliu lo liu ka kwiwo la liu ka kwiwo ba la nga ka liu ka kwiwo nyore ban mitel tarbaje ga ka kwine to kula benefit ne kan gwejo no gambela this time mi mal mi ben alo cha mal cha jeno netin corner to get power to right now kan kwadang ro cha understand nobody cabinet or whatever teram to get power Dr. Galar won't take a power midi with this power dio je share video de share jenen dio je man cha la rana take power
me de duor mo gwa de jalat ke dio je chikon dialin ajana te ka long me de duor mo gwa de jalat ke the same thing ne te nyam to ka long bot de kan duor mo gwa de kan lat ke amene mi chaje George Dr. Abiy Ahmed ke kwat wi ko ano so mi shago te ka power ko chikon Gambela nen lo te ka under develop kana development and Gambela kana lat ke tiel quartin continuum taradin matetier right now I'm right kon tama ala Dr. Galwa Ronjel ken misalemito la president kan ile kon be Gambela la tama kan ile kon be Gambela jako ba mi di be chene ka wiri ko ken be chene ke jima be chene ka Amara region be chene ke Tigray ko kan ti ke stay by the way they are like Gambela also bar yek dan tana kon kan it min kan tin la kwar Mishi Dr. Galwa Ronjel mishi bo kwa ni jen duwa ba chala na ite ko na show I'm saying this no be Gambela be yiga wen mako be Gambela be tek kon mun dan keliu shi mun bar ka shi mun ware mun Ethiopia ngai kon mun chale katale mun Sudan Gambela mun Sudan kwala dang je ke threat ala taidan la nya gadalat ke je ka korunte kon je ne kwa gala gwach ne de kon tamre de woto Gambela e wuji Ethiopia de ite we tine we wuji South Sudan ke ji South Sudan te right now che kwara kon wi ko am to mo South Sudan mlar ke no Gambela go ne be ben weida I'm telling you jen Gambela we ka South Sudan na ge ki lu ge de ka South Sudan inshallah ko la wona na ka agreement ne dan ram lo ko de jena Gambela ai de ka jima ke de ka metu de tin chu Gambela a part of South Sudan kana nyo community Nuer community, Majang, Komo, opponent the dialogue on being Indian, a part of South Sudan. Gambela, a part of South Sudan. But you know, at this time, Kunal Tina, Gangna, Nangna Rodian, Michikon Benko right now, ta take a Kele, Laman, Nuerika, Naka, Jorko, Gambela, Winyan, and the Alci Whitbar. And I believe that Kakora, Kakonintin Bay, can we show me take contation now within Benabanton. O shumde konte sha na wo tinna wal banabanten foina bol bun wer big benten ne dial bugo rodian mat everybody will come banali peacefully the same whole way say that ne chi to no one meshing na kel ne dia because this ideology of hatred and o il chalna ya len cha janang ber shi ko shenkel kan wer ne kade tina shenkel to jan ne pintong mi let me simply say it a toga kurgan ke lare ngayen mu chala majak pin mau short gur makwat a beneka kan wi diala ko ke inati makere a beneka point de and racial ke itam chingna kel ke ne dial kona na lel ka mutelere but problem Canadian kono goro bitika power for long time these are the people tela doro chut ka pin buka dan jur barano na baila ro chi bar chi kan wanak ka jen dong ramu jor kana jaga yoko ba mal ba jeleli ba jeya bu kon wor bar dan bu yoten bu bar bu ko rin yoten to gwadam bu gichet ba to ko bu korum ba to gwadam this time kwar kon dangraw let me simply say this kon ngan kon te long right okay te right ke woden no de ga ta mal de ba de ga ta mal bar shakalok but problem te gane kon te nyam te la dor chut ka ban wor ba kon na yo bu kor bu chut to ba berunak ba nuwana kan gwada mo problem chuter be ritin root cause abla address mo mala rodma anyo community mi che gwa la tarman gangna jala lat ke mi should bonarin chol ba la re na mi chana ro gwa ka ndama ba should ba jala baram gwandir ka ba le yen ba jaka ana but gwada me che corruption je to mi tira mi che mi jala ba de chin cha yana karsal ka gambela ba luin ka yow be berluin be garandi luin ko to corruption tenia me anwar mata daman ki Ramadan marken ka cha mu ke yo ka jana dong ke dum di chelat loin ke ji changile nan anwar loin ke ji bai dui bai release le se ite dong le ran yen nan tama run biu nen terar jina wi to lep jere so Gambela dan ke ta men tama be yiga different la run te konde shu ina ka ke shiga to this is what I'm saying run dia le shu kona ka shiga to right now be be na mare de jen shianen kan war kan ngam jena bo ka nyak zun run dia latin no wa
kana mu talk me da ne talk and nyak for like grade 1 te ram chi mi jene bo ka nyak dun ek nwer community kana nyak community te ka madana mo na ka nyak dun la wona ji kur ka karodi bi ji kur ka bi ke jen ala bu ko wo mi te ka ngar mangar ka bu ko bu ka ngar bu kana ngar boray na ka Gambela ne dial wul community kwar kana ngane dial I've seen it because and I wish that met happen I will be very happy they wouldn't point a car nyak zone chen mal chen look I'm somebody me knock mal long ka Gambela long jen kune dile la da don't me cheli and calling dien ling no right na long ku Gambela but nyingo shakaling ko hatred chedit ka Gambela we work for many years but tell a way out kane ka Gambela there's no way me there and there go develop ke da duna man dana ngaje da community da loka je teleje ko ti nyirteten anyire me mo kan charge wuje Dr. Galaron ngo about the same way dan yana shuki je banani shuki je gen ala mitu mo bo kan shele bo banani shuki ka tai dan shuki na de ngo bo banani shuki this time gorga je no the justice delta rande rich ka domo gwa me bana ba ka far ka je and she speech dan shalat jen kwar indeed ni misale mitu umot Chelab no jeni akane den kona sha kwanya kot ko don bu mal bikin gno sha nen check level kane dia che mo ke shuran konta ka bible I will mean that ideology ki mandana jel ke je chlo e ko chalo de chere alaka ba baran content kujimi ba ka convince ka do mo go abaje lot da mo go alon geje no Gambela da ta ka mal mudi chiliya che de nyaw tok tin yok kashi da ga dana ta ga Gambela ga kwila ni che de to sha no sha de mo ke bongre ka cha ber ba cha de mo ke bongre ne dial de ga par ko shune let me simply say shune within golani shune ne ga choje na me chi joke it's not a joke take in me within my work area ka Gambela chi joke jatin ana me mo kan chi par ya to mo da bo rol bu to so gorga je no Gambela the yikte to by introduced by this mentality of hatred and neglecting people by the you by any mean. Me ramachila long why not? Yes, they skin out. But he need a long latte near and call long lat. They need to look a buckle right on. Imagine by your coin go gin chiran chiogwan, and I'll get you winning, I'll tell chelong. Co-work environment by the way, tell me shall going. Because take evidence in you the guano gin macanela. Go take an assignment to come kana. Take one, cha work in a jibo. But position down it in Michi Lonko be a gang, Kadob down day now they can look at your co-quero broad wiping. Mitira Michi Ben, a chinking hatch a land with Jack Shellat, be a go no do down be ja approach kaje. Kojin ran gorje be convinced. Be la ruinity go. Jen do one akaname, Jina, Lelene, alloy you achille. Cherako gan Michi Ben wow on a catch a jan, Jide John Jan, which a jan, and we tear out modelo that potchang on chair depot. Maran guru je vi sholo go video na me cha der na me cha ne na me cha jina lele ne china ten kan le ko na arudien e ger kaje ana mi jogo jita da ne cha chen kaje atam be mi je ga long shi tam go ka Gambela tichi diga el sign college tam je ga long but I don't talk reason ko kwadon chicken they don't understand no mutu ko na ana ko mu shanga ga je shanga je maybe what difference will it make? Chang complain. Tell it will not make any difference. Tell it the way. It's better than you keep quiet, keep your job, be quit. But not quitting. Go down and you're nothing. Go the corner take you. Me go take you by chang injecting. So you better leave that. Go engage your service to work community to be. But Chajibiled, she mandana jeka chigani tea don't me ram to your one you could be a queer. Rama take your one ko take a different policy la no ga kanere kon ngoro na miet chine kon ngoro be ka service mu fab kanato Gambele shush gaten shush chunyetin ka shoy midi ko jin charge value first of all tell me shall valuing teleja she take a freedom of speech over right which right ko then at ka mat kete mi je shalat when you talk jin ramadan don ba guji jeng jin a government metede a government media kana mo chi government mugwa medena woni am kaje changa ko to Gambele chicken dey take kwa kwala gini ora manana take ka possibility den bi yobu je lo kwala security yo ko you are benekan ka
Jiramo no ni tarambe care ke jina baro care about you. So beje thing chica start changing right now. They are no any kun yalla take a post kia take it slow at ko mi she kun no bukon native mo betere mal kan taman. They are no con shell parwich. A concha parwich a goro but take a con kel but jala con kel Louis. Me take some element to look mal me to go dong de ka gambel de kan nyoglu re rikanyo de la no ene kot woike ko chagwa en odena la nyog mi wiena yelare reality jenene chao mal mi dit mi chi mal mi jete tena long chiga ta chi mal che chagwa ga jenta mo gambele ramme bi re togo ka gambele me baram telling you gambele man chicken bicha me baru itogo for real chicken gambele bichang. I'm telling you the truth. Alana chinangwa right now. Rundi algar ngone ka kon gar tiene me mini ni didit. Agenta ye wal like right now ngumde yene ku ka gar chit kene me pine re ka gambele. Commission ne di de ngodu we ko nyam de gar ko de wo ka mishu ke de kale shuj ba che choisa shuj ke I don't think so. Jade to. Ko shi wone ka kwa wone ka did wone la ne did tebe tin konte la lar ke jini biteke read society ka biri de bi lara bajeling. So tine ka lonko de ne do de ne ger ka gwasan be amene tamabo kinetic ngu kinetic voice ko ba mala lad ne ba yigling shiram kel karwa da kane kon ko kon wana tungwan kon wana kon nwante no de no de ka go ngane dio ja chane be nyon ane tin chalka stanafni ki lazy people tishala chicken long re society kanware gone yo bine manana latke ko den wade ko nyam bine longa melene a changshi tama but through push down na ina push kje bine na nyodo what the tea gor kan oden ware they can do they can eject to talk kan la kon la latke re society kan another thing kone kon ngani ashi kon gor kom ne telecom gor kon ala medan me chi kon to ka ta medan ke kwi gwani mal ngi na gwani mal kata medan shabin jiga lo gorka ni kom na kajene which is very wrong. It was very wrong by then, you know. Jin le do ko bi kom bi jek I'm telling you chang ko bala lo la jega ter do ko e ba do ba position ba jik tomorrow na mani beje long chere karami mo lo grani ko be jom mo jurun ka do na ma chegwa na mo point ka ro da lam jin mi lere do le ni ka loj mi gor do mi mo bene ko ken be ka je that's it den ta danan gor ke ko na ko nyal le ni ka loj mi bere pure mi tel mi ku ji mi tel mi gor tin ana ajen ta ye dan shi me shi loj de buanga je na mo ka ta me dan cha chu get ko te ti juren lat ko sha gwana mal chu lok chu mu chu te di lot of things to story dong le ken in kangaj so kana to ano katije me bokon direction bokon where we go down and she got to ba now quaint ni che beno kona la ro ne kono no nori ke jeglet nori aka cham ke bongrich nori ke jelkel jalla dan de kono lat you know akan konti la gorgano bi ramimo intellectual barake kwidian bu gata kono de don tulganatin ba gu jeno gwadan den chetka got koni ngai kono no to kon kariak ke bus station chui contention. But me malche ben in a bus station there mat beka kan yulan kan ban telere ko tele milari ko kuma wuga kan manare and de ka wetela problem and I don't think at this time but garam be question bile a chan ko na gwadadan and ran take a church gwadan da ko tan chalaro na chure chalaro na chi bigin yulan latno community a take a choice gwada tono kana ko na ko la joe gar ne chui ne tie ka to gwame ne janta dan la ten. So Ramadan and take a part this time to menchalar misalimitu kana Dr. Galaron Gel mwana chuitet kadi na nyonga jeno ka ci kontel way out lari reality go ci kontel way out ko kan kwarsi understand o kan den kontel yu kon ka tedian kan den kon de tegba tetet kadian jin mu kuji langdu ka tok de man tok de gu la nat la kan chuj reda sha kon la ko ngai kone gwanu garam mojen cha jogna na
ala jen lere dorada dien chemana na rana let la lady no cha chu jo ko gwan chenga no jin enta man bajien an bajien ana kalunde jok mi bajim mam tino lady alo teteduten ba dundu be kan la dundu cha jingni ji duel bi duel be kan cha jingji re torbiyel be kan ene duwara shejek chamam terke dumo bala dundu jentade cha joko gwan chenga jena malara je ene mi cheje mam ka jemmo chenga mo ka benda be yikan me dide cheje mam ka je ba dundu chenga mo cha tijen point ngarda no kwala jo jen mi do jo okay chilo tede nan kene bu kula bana ko gorje no michi chenga dana buka ka gwan chenga da chu dongda yu duel ke dongda re torbiel yo michi kwari bani yo cha tok da duel da shwa dunda ka de ngade en turbilan da shwa dunde an gwas ma meje to gene chi kwara joga chan bana chan banga de te ka jok de te ka pai de te ka ron paduno dora chenga gwa miti duel cha tok be jeng bedulan ba dundu chejigre torbiel ba dundu men me cha jogwa ci kwari tere cha jian an gwaza mo me cha kudodo shawon no bedul be ching beri alaka bo duel we ka kitchen berar we re torbiel we re ka ga mi dit ko de mamtin le langu lot of thing to one the root no mo take a late one to ten lot of thing to ten gwadam me cha kutin da yura kana me she dong bi chang da na bu kwara ben gaje ba jamam tan ne sha la kwate tan all the time mene me ka chenkel ka runwang cha ro de je chine charo me ka de ju ko to na lo le je lo jal to kale nen an gwadamo chu gwan ching chu ben chu mama do jen ramun do ju ko to mo mam de cha jo male chi ben go ya to cha jo jana me che jiktina cha weja cha jo ka good jo ko me dundo da jo to mo dundo du mu che ru jik duel da dundo na o jan tam mi che ka kon ala jin mu wajim mam le ti chiro dian lot I'm telling you bi jeng na bang bi sene ke jan garam mo mi chiro do mo ka da jo ko run wang ko jan cha gwini je no en wo che beben e dong chi gwan ching che beben the same as kon bo ngai kon no chala no kon yale wa we ben bo kon mam re lende je re ngun je ngai kon mo goro randa lo de to go da kala da chang chio e bu ko du ben at this moment but jin langana jo lene ra de lene kam ko not go do shi andu mo ngwa nyuni na rom jang na ko bi ka to go bi kan je na chi chu tet ka do ne dial parika matera mi ci do dir chang jen damor chang jen gur jonge mi ci lade e mi je alinka right ni lad mu gwa mu balingana ajan ta danan te ka ne de kontila bu mi jin bu bi gur no jin ji chamam re jeng ko gur no jin bu mu gwa bi la chu jen lo jet lo nat ka ji tam me dan me tam ko ne le dan ka bible la na ju ka ne wati ka kwarti ci jek chicken kalat la guk la ja jaka na gwara de na kot ba jugan bu ko de jugan ci lo de je ka long ci lo de jat ka jen boda mana wo jung ni je wor kude jung ni runa bako kelet kutin jek di alten condition en tishilat jin kwara mo shui nare titkadu liu nare titkadu botte tin bodan dit kula yang ti doru ti torbiyeli ti de jala kontin gorgare teka ka ku ne ren kontin kula yen ku gule chui teka pindu ya jorun chang mo shibenen chabu jogugo ci gogo jogan cha juk ci ko da lara nji che jogan chen ci ko da lara run ci bak ngu che jogo ci neka akonyal ci ka chu ajane ciwiedin ci chop ne reda ci chum no gwa dan ta tan ka kuje mo ajane ci tam bi tede cha to that time ka bible ko kan kona menen really life wala ko
la jeg da jega baram be jojin na matinen mi ci ko da lar wala jin bayin min ko jin ci man dana gor kare teka yelara ken re teka dana me tele min len ramu la kuar yelara ken tele min len kuar tele mutan nyam ka kuar tele mu de mu de kujimi mi jin kuar ngada no ci man ana cha lara ko ne ci je ko ready ko en kuar wa gongna ji me mi ci de jegba jegja ci gor je cheng na jeg ci gatin chwal king ne cheng na jeg alo chiri ka kunna san gwasmo di ran la de jeg gwasmo ka tele de lel di mi jeg mo gor di la teram di teach by the way nobody will ask you anything alo shin mon ke lu shi kap ka tedu du no me kujije ala within bang kuji man down and charge gul pot ka je charge bot ka je de lat I'm telling you la ridicule la jana lam an kwar shi is it michi jina kwar ngada no chokote ila dangwad mo ko bitugo bikalat banad bikapar burai kana bate ka tana te yos kana power ya gore jen wo baj no ya kele na me na ga jelong burai yeah so ka kuji mo den ten konte lat karodian de kono ngaire wedan go take to ngalong ti kon gor no de kon rodan get involved shit ko jin mi jin kwar gor je gwan wo deri char ta dana shuina keje ta dana na liuna keje bod dan today which ta dan ten kontin gorke la this basic needs ten kontin gorke na a human being chika kwen chike piu ka rodi ka la let anyok shi bu gor no bne dial bu mo ke bongre shit ko don la kwar tam la shwa ter ni rode ka ba goro da nong wa ko nge je run mi shawo bo te kare bat gawo jin bi shamu ga bi bain pin gwa da na chaji ko jen ma si da na goro no de kam ye ka kwe dum gambela malame a chile jek malame a ku goika telo de lung ka da mara de ala content gwa se me da mana tilnget che nen dio jamal ponjo long kwar chilotet ko che nen gwa se me you know so ram ku tilnget you know my colleague ka damar ke ne let kel ram gwalong jaram kel michela long gwadan la retin ka gambela teacher education Hillside College jaram danen lene kel you know kana gad kokien ngiji damar mu gwalong so ko kujimo an gambelan goro kondial goro enran gore je miti ka long right tem de lar gore binad be kelwe binad be keshum ko bi kulo ni amre te ko janda na gorka wajin lammen danen ba jikiji mala benefit be kamna washi o jin bi yo be gato o jin de tika duwar me bular na me bina be ga te ga non ana oh thank you thai jack di care thank you so gor kono odi bu kon mu gamade na tek bana jalata janda na gor kono so mala chalare gambele me ko shendetin right now ngora kana wude which tell de long don che yaw na tam na ka nyak zone de yeno ne tin tong mi ena ko dio je en number 1 mala mala jano chang me la na nyi ga gambele mission ago college I go shana pakala na wa anum kan ne dial kan go jan shana wa lana wo ko ngaje no menero ne diom mutin tek de ma chi jana important long ko ngaje jala kel kana we go ko goda kon le ne tin ko goda bej you know chu man tam mission malte benelong ko kon no ko molong no de mal dare to wana du no men nyere kan e wa ngula ne ro cha online ko den wari de ke tek jan mo ko rode but no I don't think a human being there bet me take a man me take me le me jegi dio jan chi de nyure ma je chakana chi right ke chi ro waiting ma you talk ko kon human being she can content mo dong ba ma han mi je ba ka bidu chi jan ma you talk ko nge jan me yerni ji ne gano jirun tararadin bo nek gerjin jan do bdan ne right ke je all the time and still bne right mi te mi je mi chinene kan woda ba ala kori mudke en koron ba terka kor development ka ano shigo koro bna nyin ka tetke ka ma kor development ka tin kon de wi gambela de je lat ke je jan ta dan tanaten ngaje no taka my nyak brother teacher chicken bo online ka Facebook ano katin
Katin right now share kan share den en ko dom chikana block you know ke chikan yang bal ne wi ajik wata kona tana tin rai latong mi ana ala na ajik tin nga je no they listen to my whatever thing that I put online but chikori in a show katin so they jona da mare ajan mal da no content all the time tell am dien mute kuje mi ajan mal amena banor da ne na bo still the same cham ko nyega ngayena then still the man that love peace in Gambela so tell a problem no more ladder lana let teriek ka gwada na lada tin du no lana go longo no bata dor ka baje dian mitemi geje mi shiro de lot ena te garian malalar ken ne nuare and go with the root which kamel dio je murut mi chaje bul gwara dien alang wende bo which baje leli baje wut kamela tung nuari na mo ena so na me agenda na goro no de let kaya right now mi shit kan me chana ben gwada me dung lat you know dung lat ramlet gwana jan ramlet shit ke kulangatat ramamo ramagwa yene diala kola jalar no kulangatat jene dar kulangatat chi dar kulangatat jen alert mubumbum mitela ramu kwije ko jen la ka da pure kam che nga jin gwan tiege de ko che gor no jin be gwich be gwich ke be gat ke belim la ka da bala ja pure be moy ka bol ala ram la la de ko che gor jin be benrun be gini je e ite ga doan te de le be ke je che gor so ram ma cha chole dar ram ma shware di shwale alat anyok jin mi shi dung kulanga tat che je den ke che be kan am sure ba jan be jien be onyo kan ke ji la shwale ke we tene je but edunda makanin ka mishe kan she golar no e baje kulu no ngurun bat ke shi bono mun bada kan che je kan kaje kashi aji chi promise no baje loje michi kulu jan chi tam che je bal so chere karam mu shu den ka kwang mula kula lot ga kai mandi karun wang bu kulu jian bon ka weran dor dan titen bo bang gwara dien michi abunu ngungu jane baling no che lot pin no ni chiang ka jan long chi mandi chi promise no te ka tikir bel te be kamme ka gwada dan chi bel chi ke ci belchi ke she ka jinno ci le gorno bi tikir be le dane shi promise ka mandiri no bi kam ka kwana me dane shi den bi sho baro duje na made kula gwade ramishi dune den ke ci duna kan ka shi ala no bi kam place kameja yenji dene di ala kono shi den to bangwane ko kan yena la no ichana ci bulo jok mi shi jogo chana bulon ka mun woje jok da mo go but du no jin shi la den ne je mala tijin ta me adana je baje nungrun please achalo uru jika kecho ano ram de mi chi duna den chanche otet keji chi ted mi je chwa la ted an chaje ted che gula mi je ted amagwa ted we can do no karami mo logo kama jeji na mo sure do already ki chali match jiram logo to bi dungran ko dia chana kore kanen chi dungran che kan ba lo bi lo jerun ka jeno cho kana ngun baji jogo de bay level de point du ajin match du no ajin chwar changdar mi shamran e George aguyen wanken ajin jiram mon mi kan dungran baram mi bi gul jo nga ga ite ka tetet mi kan ne la ngwa la ka ted you know ki ted point du jiram dan jene je ramate dunde e dunde lord me mi jel ka mi shu gona ben che jo kam ye dunde de logo no chan de logo de kam de dunde de de bom ka je so many yen bash we kuna ke jete ke shibum to bangwan and kon till ning nendi ti okay take another message me go no the past Canadian continent ke juba ka South Sudan akwi the manda ne the bang theory don't change the concern but boro je lo ka queen ware ko ka yen ware the bang theory tere which ka juba jen shuja long te ka joy ka dob dana chalat ka je sha ler ma sha je ling je oja ano ka shal soldier sha rajo ma cha pass ni ko konin ten payu ma dan ba cha raj no damanda ni the bang theory aram ken mo godba domo kuji the bang theory and the bang theory apanan a musician gan were mo gwa mitike music mo gwa music da bo gera kondi alkone kolan were ko shoma nware kalwa ko nware ngai kone music o jin mishi music shelling la wid ne dula ja gere
be jako be mugo aba de le sharbani man quality gwasa me tada na shala rejeno gore lok the bang theory gore lok dan kondial metran tede ga matot de gwan go de je lok de la gente ga number me cha gwarten gwasa mi adio je yo baje mi cha to go ga live video baje gwarpin ke be video redien baje onyok mi ban number belaten don gwada dan titina tire weke so Sudan tiki Ethiopia ke tika Kenya ke tika Uganda ke tika Western world ke Middle East wewe ka tika blanco de dun motor mo de Ethiopia de kamje ke dob dan de kamagaje an de o yodeka an taga Middle East taga Dubai ngode telematoka I will assure you that do no go de information ma de pass mi Gambela ki Ethiopia ka tika dom don la do la tup je de ya local ke yodi ku dara de ke tup ko men gor ke lum shi bi pem di bi tup ban motora te gio de kama de tup dong da dun mo welong ko ku wal kana mat ko dor e man ngwani la combination ke contribution ana cha tup kane dia ti gwa dan cha ko rol gwat kel bi ko mudit bi kana ku lo long te ke medan gwa de dan te mi chana ko la de ne ka ku da manda ne ke si ke ta medan me kan yi da kana ne jen shana contribution chana jalade ni ka gwade dan the same thing bo mite long mu gorga tam de ne ja tobe minongana meje o garte konte sha lok ka panane ba tene te klote go to shanin ko michigan ngaji no ngagate kare special me ramichi wono ko we dolwal da ja gorka no baje lok ne te ka loy ka tino kon were kane den kon te loy batana tele ka ngwane duno miti ka mede long chit ko dong de right da go aba de message da wa cross ko chi kon dial te dan ka ngwa ne ni ri to te tin ka ngwa ki ni ri man te din ka ngwa no chi ko ran nge no ka ngane tel ngwa go ki ngan te ka ngwa du no te ne ti chalo den cha de te bu ko de kan lo ko de kan ato ko kuje mo de kon da man dan ni di bang theory musician de kon lo ka mo lon kon mo ana me message mi go no de kam ye ka ta dan en let ngwane rodian ka je so chi lo de te another message mi gorno bato banyok aji Kampala wedi ke ye mi ramatika Kampala ka Uganda ji Kampala dio je ka toktiang da dio je te mission alien we dun mi chito we yene de na malen jo kene de kono kujmana yito Kampala ka gwada paiwo ngai kono no la garan shal ke bobi wine ngai kono jenene tika gem ka kan Museveni ala kwar Uganda nika korba deda ngai kono no jente te ko da muze da jawoj alo da la kwar dan kwar da Uganda da jarwaj me chaje mo bongre ka gwade dan ko korba de pai wini chane ngaji no jen chaga na me na frenika te konte jel ka jakel me na driver chaje na ka teni rwano te cha torture gwade dan kan election in kan ban ki ko ingwini kajan gwaza joga mani to ko ba mo character wan ngai kona kamiti ri to ga gam ka Uganda la were we kele ko jena ram no ka ne dia la ne tin wala kana roala long ba jen to ga wala ka jen gwadan payo so ku kona ngum to urun du no man nan chegwich cha ber shoka de jen cha ber shoka de wache jen cha cholo te ke speech mi to gwadul mu de jen mi cha cholten ko la jen de lo de dora ka ne kon jel kel jen gwada dan en waje bartan wajen do budan barje gaje jen pien kene je ka kor gwade pai wote ga ne de shapin cha garkal cha ber to do gwada me ka ta mi dan ka showli ala jen pien ne ko taram kel me de wo ber jere ne dial ala ko pien ka jen chi a live bullet chi rubber bullet ngai ko ne ala mai likti kama la yani ga do ba yor ka do ba open be shu ber lo da mo ne je lo pod ne je mat banne me a live bullet allo domma yen chal domma pien gane jere nat kanga ka jen wo anga mi pien ka re ne dia na mo ne jen dana to me cha to ko wala no cha jen point de wude me en wude me mi shol ko ne Bobi Wine mi chi yere ya bada wala ka Uganda ine kon te ka Uganda ke Kampala ngum guyena me de to gurun ka Uganda ka Kampala ngum de to ko en garame kwa je targere longa Museveni I know ko ngai kon dia lo ngum le road
me shang ipa graduate gwas meden chwa gujin wajene ramjak ate do mun naga gar maga je bu wan gaje jen a young man ka understandable ko da way da jamanang niam like Kampala, of course Kampala win muga pan ko kan Canadian niam ki education mai kona dul gorka men niam kaka ka dul gorka jen gwa gorne dia san ko tika Kenya tika Tanzania tika Rwanda tiga kan wi dial kon Congo South Sudan no me jiti pa kan dial gorken ka Uganda gad kien te ka Uganda ene mi to ka Uganda la ja gor no ba janga ko nyinken kan di Uganda mi don mi chero la we jegalon so na me agenda na gor no de nyoga ye kel no mi to re we duno men je nyoka ne kel ko ne ni news ni ka YouTube kana social media especially lan ngwana ga let's go social media so de yin madana to we dun tong mi din go de ne malangach ko 70 bo gwa yelong anyog yen gor je no bi yen mala ler kuma dun te ka South Sudan ko mi mi to place titi la kana we jagalong ngwana we den ko ken go ka but Uganda man goro de yen kon lat ko de na ngini siang no ngum chore lat ko ngaje sun kon dial to ka Uganda so jenda na goro de nyoga yakel ke kui Uganda karwainen kan waran kon te ka Uganda no jentade so ne thank you guys silo rete ko chana gwado me chikona nankel ke live video me so ni gwai gambelan adio je tel de jer bon la tan tama jeno bu kon kwa tinyo mal ngum to go ko kon te gambela ka do bran de kon te je ko chikori dio je tarien kan widian shawawa baramu wo mi je gwe cheba nyok gambele I'm telling you but different story nyok jeno yene dial kon la nuertin goro de ben ka bol ke de ben ka wushum no yeah gor jeno kwadun mat kel ka ber na ko shenkel ka ber okay ajana mo goro mon mete ber gor ben ke new land ba ke be ke new land gare amala ko ben ala ideology dane sha kon yar ke je let me tell you guys what great man chicken la goro be kan timte shi wewa shikawa chana goro gwadan tema ko be kon di alle bana ka nyogo mger kon ke okay ko chi kono goro bana rana temo chi na liu ne chi na tedi ne tema etam ko bana tegu bana tega mal kaneden kon tilla damane kon nyamane kon gwani kon mane kon tin la ber kujimi bu kon chote kel ke boydan be chumal pit ke pedalo am telling you gambela ke kan run dang rawti ke rona me wonyam bianen be go me ken yenen okay ba jen dial ngo dial ba ka pit be wekeli be wogwa piu be te wano kara be te wano security be go men kan la kan tam gambel men my suggestion a qui insecurity ka mandana ngochet ke gat tin kontin kwel ka ngwana ka gambela ga nore goro je gwanu de ka yik laler ko dolati te lat ke te jeno daga ka gambel te ga nore goro je gwa de kuma da diel ka bayani min cha goro no tama ibn wer bugla wi gare na lel toira re ken na gar na chile lu nyogen ka chwa talfona chwa le kwel anyok kene ti la talfona ko ka special ne ko de wi chare of course de ga jo mi te garam ti ban la chwa daraje nyen lade kon business me chi business go business je badul bawtul guja wakatul mene dul cha dul cha tul cha go nang mene bam dul ka wer tin nang ne ke tul ne ke tul de na right now shit time la right now right kon aw ka jano chik te kore mal ka won wer won cha go won nam won ye ga chwa ging wan cha le ya na de ke ngok okay jenta de no so an chi lo tet ani biya te